6 xhur wara r-riżenja ta' Manfred Galdes, Edward Cicluna jgħid li dalwaqt jaħtar direttur ġdid tal-FIAU. Waqt li kien qed iwieġeb il-mistoqsijiet tal-membri tal-Parlament Ewropew fi Brussell, il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna qal li fil-jiem li ġejjin se jkun qed iħabbar min hu d-direttur ġdid tal-FIAU, il-Financial Intelligence Analysis Unit. Manfred Galdes kien irriżenja minn din il-kariga f'Awwissu li għadda wara li ġie żvelat li kien għadda r-rapport ta' investigazzjoni dwar l-iskandlu tal-Panama Papers lill-Kummissarju tal-Pulizija u baqgħu ma tteħdux passi. Edward Cicluna baqa' jinsisti li mhux hu kien li rċieva r-rapport dwar l-investigazzjoni fuq Konrad Mizzi u Keith Schembri. Fil-fatt, l-eks Kummissarju tal-Pulizija Michael Cassar kien irriżenja mill-kariga ftit tal-jiem biss wara li rċieva dan ir-rapport ta' inkjesta. Il-kummissarju li nħatar warajh, Lawrence Kutajjar, maħa ebda passi kontra Konrad Mizzi u Keith Schembri. They also informed me that the interviews to find a person of a high caliber to take the place of executive director was a long one, and they have selected that person, and they assure me that he's highly qualified and experienced, and they were just discussing the financial package, which I understand has been finalized, so he would be soon publicly named by that institution. Waħda mill-mistoqsijiet lil Edward Cicluna saret mill-kap tad-delegazzjoni Maltija tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew, David Casa. Il-Presidenza titkellem ħafna fuq anti-money laundering legislation. Inti responsabbli mill-Maltese Financial Intelligence Unit. Id-direttur li kellek, Manfred Galdes, reżenja wara li preżentalek rapport dwar l-unika Ministru Ewropew involut fil-Panama Papers scandal illi huwa kollega tiegħek. Meta se tippubblika dan ir-rapport? Meta se taħtar direttur ieħor minflok Manfred Galdes? U domanda oħra, llum Transparency International ħabbret li Malta hija fost l-ar fl-Ewropa għal dak li għandu x'jaqsam korruzzjoni. Tista' tgħidilna xi ħaġa dwar dan?